Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin kadrama kan kalafeng. Agsasango tayo manan ditoy talaong ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Ang sakbay na pukaw man pa'y kalafeng. Hello Mang Bianong, pakibati man agitay kamarites ko nga isuda insan ko malin ken Tess Lablats from Kuwait. Shout out kani pagayam tayo Alayra Sinon ditanay Cyprus. Kablao kani pagayam tayo nga Adelaida Barte. Shout out dita Hong Kong kani pagayam Bea de Guzman. Kablao para kada Maiden Okaw ken Tiffany ditanay Hong Kong. Shout out dita Agno Pangasinan, ti Bidal family ken Ontimara family. Nagtaw dayta ken ni Marjorie Ricadel Vidal. Shout out Mang Bianong kada Faith Oclaray ken Maki Camo, dagiti Bakers of Baconero, Santo Domingo, Ilocos Sur, from Marie Chris Camo. Naragsa ka pa nagdengeg para kinipagayam tayo Maria Bejiga, ditanay Alakapan, Cagayan. Bueno, kastoy ngarudan, ti surat ti pagayam tayo naglingeg di tinagan Mayla iti Baguio City. Kastoy man ti surat ni Mayla. Kan ka Mang Bianong, naimbag nga orasyo amin dita Lady L Productions. May sakmat kadagiti na ayat dumdumngeg kadagiti drama yaw. Ilingid naklakuman ni tinagan Mayla. May saka balasang ngem nagayatak iti sina iti asawa Mang Bianong. Dito'y nga raw ti pagtayikan tinak isalaysay Mang Bianong. Apay permiti pa ng matmat mo kanyak, Mayla. Paulo, sapay kumata saan ka ngagsapsapol iti sa bali, ha? Anya? Sika talaga. Apay ko mga agsapulak iti sa bali, kat adda ka nga raw din. Maamakak ngamin. Amangan nukulat asubyam di ex-wife mo. Ay sus, din to mapasamak day ta, Mayla. Nagsina kami. Nabayagan na sina kami. So ajak to nga raw din subyan day jay. Sigurado ka? Mamati ka kadi kanyak. Si kantay ayatag, Mayla. Sure? Sure na sure, Soblyakit din di ex-wife ko. Kat adayo pa'y anapinpintas ken ubing kang amday jay. Kukwanak laang, Mayla. Dahi ta ngamin katapasig nga inaangaw ti amo. Ni, saan mo't nga ang angaw day jay, Tatalaga ako kwanak laang, Mayla. Pexman. Mayla, nakita kayo di restaurant ka ni Paulo idi Kalman na.
Ha? Nakadagdagkat kayong mat. Kaslada kayon. Kwa, Rita. Di mo kunaan anapan kayo di restaurant kat nag-sweet kayo pa'y just a friend. Si kamot, Rita. Amumlatan Agpanunot ka man. Di ka kumagdardara sudos. Hun ka di kagdanag. Kanayo nak nagpampanunot. Ara-aramatik ti utek ko, Rita. Jack kayata na maisina ka kanyak, Mayla. Isong agdan natan. Ha? Kaya't kung agdan natan. Tapno masangputan ka, no day ta agawidak. Awan nga tatirum sa aparikot nagdenatan. Awan mo't siguro. Anya kumangit ti parikot. Kasanon no, agreklamo di ex-wife mo. Ay na, saan nga agreklamo day jay? Tanabayagan na nagsina kami. No kaya't natagreklamo, idi pa ila kumaa. Ngam awan mo ti gargaraw na. Iso anawayatang arudan nga agdan na. Ay na Mayla. Amom lang arudan nga da asawa day di Apaulo. Ngam inaklon mo pailaang. Ita, makadan na ka pa yan kankwana? Marik na kay ayaten na ka talaga. Isong kaawan nga rod tilapod iti pa nagden nami. Wan nga maadan asawa na. Sinadamoten iti asawa na. Isong awan nga rod ti parikot iti dayta. Sa anak mo't ama ko na anagagaw ta sinadan iti ex-wife na idinagamam mo kami. Iso nga rod nga ex nan. Ay, Jack amukan ka. Sapay nagtangkan ti ulom. Awan na pulos ti dengdenggam no mainlab kan. Awan tinasaya at pagbanagam no adan asawa ti ayatem. Agpanunot ka man ana imbag, Mayla. Ay, basta'y ayatag ni Paulo, period. Awanan ti makalapod kanyak, Rita. No kasta, patuluyam lata ti makidan na iti deja a tao. Anya nga rod nga kat saan mimot ang mabalin ti agkasar. Tada nga rod din inkasar na idi. Ngam, mabalin milat tamot ti agdan na no kayat mi. Man nakibyang mo day Arita. Umapal siguro. Iso akompormi mo tandi bagbaganakan ka. Tap na maupay ka kanyak. Di kagdanag, tadyak tumaupay a pulos Paulo. No kasta, talaga makidinakan kanyak? Katuan may mayaten ti agdan nata. Ngam takit kita talangan ni Tirwar. No kasta nga rod, agabang tayo bukaw kan. Ada nakita ka mabalinta pag naidan ni apartment ijay. O sige, sikati makaam mo. Mapandan to nga rodon kita anje pag naidan ta. Sigurado ang magustuhan ijay. Ta medyo nalawa dyan nakita kang apartment. Nagdan na kami nga rod ken ni Paulo Mangbianaw. Naanayas mo't ti panagdan nami. Iso pinanunot ko ani Paulo at talagan ti para kanyak. May sa kontraktor ni Paulo, iso masansan mo't nga awan iti pagnanaidan may. Ta depende no ayan ti location ti project da. Naglabas nga raw tiyal daw, Mangbianaw. Ay na, nalpas kumutlangan ti aramida. Makabannog mo ti agdalos, nga oray saan analawa ti pagababangan mi kin ni Paulo. Dito'y langan sangwanan ti apartment mi ti dalusak. Hi! Ha? Hello? Siyak niyan, kakaka ko lang dito eh. Isa ka ro ba taklaang, taga sa diglaan ti ridaw tayo. Kastaya? Wen, at damot langin na am mo kakarubak. Nagpintas ka matan yan? Thanks. Ado nga rin ti mga bagbagay ti dayta kanyak. Diyakon mabilang. Ita, ninayunan pay. Nagragsak ka matan na kasarsarita? Panagkunag, agbalinta a friends, yen. Sure dayta, tagpada ta na pintas. Napipintas nga min, dagiti nagbali na friends ko. Kan? Napintas kamat, yen. Nagimas mo tanda ito yung luto masidain, Mayla. Siyempre kinaimas ko talaga, taamok nga gawid ka ita. Talaga mo ta.
Myla, umayak man. Ni, sino day, Jay? Niyan lakit di dayjay. Mabit lang Lukatak tiri daw. Ay, nagtarati gayam ti asawa, Myla. Siyempre Agasong may data pa ng pasablog mo kanyak, yan? Abay, sumot namin. Naamamok matlangan ti labi-dabi ni Myla. Bambantaya makanayon ni Myla na awanak, ha? Sure. Friends kami kini Myla. Isungaro na nang yigak iti inlutok asidaan. Nagimas nga ro dito si Dain nga inyag mo. Thanks na nagustuhan, Paulo. Kaya't mo ka di tamang luto ak manen? Una, libre daitan ko naman. Pasensya kan kini Paulo Mahilig nga na talaga iti libre. It's okay, Myla. Uray siyak. Libre at Paulo. Ha? Naangaw ka pa'y gayam. Iyen? Kaya't ko suwan. Libre ak akanayon. Iso mabalin mo lang tati umay itayan ko. No kasapulam ti kasarsarita. Kuna ni Paulo ang agawid ita. Ngamapay nga awan pay laang. Saan samot na matuloy nga agawin? Sapay na gado ti inluto kita. Ikabil ko lang iti ref no sana makaawid. Urayak pa yung aging iti madamdama. Ha? Anyan niyan? Nagpigsa ti pa nagkatawa na. Adda nga tasa nga ilin na dito apartment na. Ha? Uray lamang ngagmutin dito ayan mi ti katawa na. Na. Ingkarkaro na nagpigsa ti pa nagkatawa na. Ay, tinasayaat. Mapanak man kiti dita ayan na. Pangururayak kini Paulo asumangpet. Mapanak man kiti makikinkin na tawa. No asino man ti sangaili na. Ha? Myla, si kamot gayam? Wanyen, adan samot sangailim. Wen. Oh my God. Umalig ka. Agyaman ak ha. Paulo? Adda ka diti apartment niyen? Wan Myla. Nakita kami niyan dito koridor itay. Iso ang nagdiretso akman ditoy. Ta nagluto ka no? Anya? Imunapay nga imunag ka diti apartment na? Imbes nga iti pagnanaudan ta? Itay pa'y ngururayan ka, Paulo. Inyawis na mo tinluto na. Alangan mo tapabainak. Sorry, Myla. Friends kami matkan gini Paulo. Iso, komportable akmot amang awis kan kuana amangan dito'y pagnanaydak. Nangan kamot siguron, isong agawid tan. Madamdama pa'y. Agin inistorya kami man pa'y ganiyan. Oray umuna ka na maturog, Myla. Anya, umay kakit din, agawid tan. Di nagpay umay kitaan mo't. Sakbay nga umalatiw ka iti karuba. Ops, di mo ko naan. Ngagimon ka kanyak, Myla. Just a friend lang, Matt. Iso nga may nangan kan nakin inistorya ni Paulo dito apartment ko. Ay na, mga turturo ka talaga. Makalawas dito nagkita. Ngam di ka pa'y nagdiretso dito pagnanaudan ta. Amam lang arudan na napanak nakisarsarita kaniyan iti bangir nga apartment. Day tangarod ket. Un-una umpay ti mapan iti sa baling apartment. Ngam ti umay mangkita kanyak. Adola amin kamot Myla. Nagadong artem. Ha? Makaturturog akon. Di na akon kasasaw. Apay nga rod ngayon nagadayo ka. Di nagpain arakupon no maturog ta. Saan akas iti sigod? Kasla roommate talangan. Saan tan nga agasawa? Nagdagaang na road. Anya nagdagaang. Kat kalamlaminan na ita dito'y bagyo. Nakasweater ka pa'y nga rod. Nagdagaang no adda kaabay ko. Kandi ka man na arte Myla. Agiddagan maturog kalatan no kayat mo. Nagado reklamom kat makaturturog ak kunak lang arudan. Nabanugak Myla. Itaman pa nga inawis nak dito restaurant, Myla. Kasapulak kami ti kasarsarita rita. Panagkita kat adda parikot mo Myla.
Jak man amo numako na aparikot dayto. Apay ngamin aya. Ay, kwa, nadlaw ko ngamin tinagdakulan na nagbaliwan ni Paulo kanya. Anya? Sabsabalin, saan na kasi tisigod? Naglami isin ti panakilangan na kanya. Kasla, saan kami nga agasawa? Kat, saan kayo matatalagang agasawa? Ha? Nirita mo. Oh, saan kit din? Adamot asawa na dayjay? Kasla kabit na kalaeng, takasar iji asawa na. Ngam kimpet kapaylaken kwa na. Di nakmo't pagsawa ni ti kastaa. Ay na, ammom adiretso ak nga agsao. Ibagak ti pudno nga uray masakitan ka. Anya ti kayat mo, paspasurutan kalatan tagayem ka? Tapno saan ka lang ang masakitan? Ay, saan nakakastaan niya? Ammom dayta. Wen, amok dayta. Ngam di nakmo't ungtanen Parikot ko lang aruden ni Paulo ung panakpay. Anya nga ti aramida. Ammom nga idi pay laeng, jak kayat dayjay a Paulo aparaken ka. Iso ang naglaka ti solusyon na. Panawa mun Anya? Makisinakan kan kwa na. Laglagi pem abalasang ka. Idinto takasadon dayjay. Makasapol ka pa'y iti baro, Mayla. Di mo dadaulan ti biyag mo iti sidong ni Paulo. Tadi mo ammo, no napudnukan ka, wano saan. Rita, Agreeing ka man. Di mo urayan atong taon kay tagsumbangir. Tapno makariing ka lang, Mayla. Kasjay, ti panagsasaon ni Rita agayem ko, mangbianong. Diretso at talagang agsao, awan preno na. Ngem amok mat panangisakit na dayjay kanyak, da di na kayat lukwan naklaeng ni Paulo. Ngem ay ayatek at talaga ni Paulo mangbianong. Nakidenak latagan kwa na, nga oray nariknak ti panaglamiis ng kanyak, ta di nakpayan sa gidan, no dayte sumangpat. Umununa pa'y amapan iti ayan ni Yen a bakla. Nagdeket da iti tunggal maysa. Kasla isudamutan ti agdandan na mangbianaw. ay na, nagdagsin dito imot ko nagmarket Nagatuntumat kami ti masapsapol iji balay masapol agatang. Sumangpot pa yung amin numadamdaman ni Paulo. Nay, Mayla, sika maggayong dayta. Ay nahun man mang Berting. Imayak nagmarket iti masapsapol iji balay. Nagadumot ten dagita imot mo. Itaksik ton mang Berting. Apay nga ay asa na si katitultulungan ni Paulo ngagpalingkay. Ay awan ni Paulo, saan pa si mangpot manipod iti trabaho na. Rabi pa sumangpot dayjay. Anya asaan pa'y asimangpot ka. Nakitak ida. Ha? Kasano nakita mang Berting? Nakitak ida kaniyen akaabay tayo iti apartment. Duada ang nagpalingkay. Anya? Iso nga roda mas daawa. Tagmay may saka ket nagaduti ginatgatang mau. Idintutan ni Paulo ti para bitbit niyain kadagiti ginatgatang na. Anya kamutan Paulo. Imbag pa'y niyen, tamatulungam. Idinto ta siyak, baybay an naklatan. Isupay ti umun-una makaam mo no sumangpet ka. Kat kinid daw na nga ro da kadwa nga agpalingke. Adda ka di relasyon nyo kiniyan abakla. Anya? Managatap ka mo ta babae? Sa anak nga agatap no awan ti panggapwak nga agatap. Apay, da kayon kiniyan abakla. Sumardang ka man? Kay kayat mo ti padam alalaki ng babae. Sumardang kan kunak. Matibab ka makitam. Ibagam lang no di na kun kayat, tada kayon kiniyan ti agden na. Sumardang kan. Labit ka babae. Man nakibiyang ka ba ta karuba, Berting? Apa yan, Paulo? Kasano? Kat kumporme adi mo idandanon ka ni Mayla. Dayjay. Imbagak laeng met tinakitak Kaasimot ngamin ni Maylang ag may sa amang bit-bit-bit kadagiti ginatgatang na iji palingkay. Idinto ta sika ket para bit-bit ni bakla. Ha! Awanan ti bibiyang mo.
Biyag ko daytoy. Iso di ka nga rot makibiyang. Nalaing kamot ang makisawsaw a lalaki. Abay nga na di mo pa ila aminin. Agay kayat mo ti bakla ng babae. Ah. Hoy, tanang pa nagsasaw ma. Tamangan numakabil ka. Ne. Naglastog kan? Padasa ma. Saan ka nga atrasan, Paulo? Ibagam laang no kayat mo ag kinabil ta. Ha? Addan to aldaw mo kanyak. Awan! Pangbakla ka laang! Siguro, ada relasyon ni ti dadya abertingan niya. Iso ang nalaos ti panangi sakit na kan ka. Anya, nagalasan ti pa nagsasaom kanyak. Kasano? Kat man nakibiyang launay dadya aberting. Kunam na sino? Pudnumot nga na nagdagkat kayo kiniyen. Kayat mo je bakla nga mo siya kababae. Adula amin nga mo. Naragsak ka kasasaw niyen. Saan nakaskin ka a boring. Day talang iwat mo ta agado. Di ta ka man langan. Ne, papanamon nga eh. Na, Mapana kita yan niyen. ay, ti awanan bain a lalaki. Yen, kasarita ka man iti nalapat. Oo, anya ti pagsarita ang tamay la? Adaywa man di asawak. Anya? Ay, di nakatawaan. Tama nga numatungpa ka. Amon, naghars ka. Di mo amo ti makisarita iti nasaya at iti karubam. Kasano ang kasarita kay tinasayaat? Kat makitkitak mo ti kinampang mo. Hay, ti man kamat, may la silosa. No, Silosa kalaunay. Siguro, insecure ka iti kinapintas ko niya. sumardeng ka? Sa anak na insecure kan kabakla. Ti kunak adaywam ni Paulo. Nalakalang mo't siguro ang maawatan kan aramiden dayta. Well, ni Paulo ti kasaritam. Ibaga mga daywan nak. Tas anak mo't abastos amang papano kan kuana no umay diti pagnanaydak. Managpasang bayak iti sa nga ili. Saan ko papanawan? Baka nagpaya, kat may salitan ni Paulo. Pasang bayat kan pakanek no umay diti pagnanaydak. Oh, ampang kakit di bakla ah. Ay, poor Myla. Insecure mats kay ti beauty kanya. Sumardeng ka. No di mo kahit nga isagundot ka. Grabe talaga si ka. Bye-bye am. Oh, dagiti awanan pain. Kinasaritak la itay niyan. Yung adamanin ni Paulo iti pagnanaudan na. Oh, garang gandyang abakla. Ada dos por dos anak kasanggir dita diding ti apartment mi. Day taman ti ipalapal ko iti ridaw ti apartment na. Paiman. Ano Jai? Ayop kayo kit di. Mayla, si kakaditi ng barsak itiri daw ta apartment niyen? Kayat yo, taday tarupa yo ti palapalak. Ibagayo laang. Taday ti nakapaso akaktos ti barsak ko dito pa nagrup-rupa yo. Daytoy ti parikot ko ita mangbianong. Ay ayatek lata ni Paulo oray no agdadatan nadekdeket da iti bakla a kaarubamay. Nakaragragsak no kasarsarita na ni Yen. Awan mo't kit day ti pamanagnek ko nga adda relasyon da. Ngem ti gargaraw da ti mangibagbaga mangbianong. Ken adda ayamat agdenden na ngagkakaida nga awan apulos ti mapasamak. Idinto ta manmanupay ngagkitkita kami. Ta maminsan la iti makalawas no agawid. Iwanwan na kumaiti rumbang nga aramidak mangbianong. Ta masurunak at talaga ang makakitkita kadakwada ken ni Yen a bakla. To'y pagayam mo, Mayla ite Baguio City. Makaisumakman, dito'y indatag mo pagayam ko. Di may bagak Mayla, think
positive laeng pagayam. Nagsimple nga ibaga, nga medyo narigat nga ramidan, ngem no naaramid mon, sigurado mait nasaya at ti resulta te magunod mo. Amum kaday ano rinugyam te nagpanunot iti negatibo, kat saan ka nga garami di ti pamuspusan, tapno maiwak si dayto iti panunot mo, kat kasla kala agur urnong, iti basura nga itamtambak mo laang dita, kat ilamlamang mo pa'y. Anya kaday ti aramidin tayo iti basura. Saan kaday nga ibulbulang? Kastama ti negatibo a kapanunutan. May saday to'y arrogate wenno wara iti panunot tayo. Ang masapol nga idispat sa adagos. Kasano ang may baga ang negative ti may sa tao? Siyempre, no amin na panunutin na kat naalas. Nalabas ngag panunot iti advance. Abuyugan ti panagatap iti dakas. Daytay amin arumwar iti ngiwat, kat buyugan ti reklamo ken panagatap. Kasanom amalabanan ti kinanegatibo, kanayon alaglagipem no rinugyam nga alagaden ti naalas a kapanunutan, kat narigaten pagsardingen. Nang runa no nakairwama mo nga aramidan. Nalaka nga ibaga, imbes nga agbalin positibo. Ngem, no ipaayam iti kanito baliwam tinaala sa pamate, kat sukatam iti naimbag panirigan, mabalin maiwaksim ti atap mo. Friendly laeng niyen, kastamot ni Mister, isuan na deket da. Agkaalaan da iti istorya. Gayimam kit din niyen. Saan mo baliwalaan ti panakidupudop ken panakisarsarita iti pada a tao. Ken daytay kunama saan nakasagidan na daytay sumangpat. Maawatam ko nabannog iti biyahe. Kat kayat nanti agina na. Kayat mo nga raw ka-love making, ti aglaladaut, kan makaturturaw. Mabalin niyo mat nga ipabigat. Di mo pa'y kayat, tapno, makaurnong itipig sana. Umisem kakit day pagayam. Sumango kahit isarmeng kat kita ta nagsaway apintas mo sabay isem. Ulit-ulitem nga ibaga ti kayat mo mapasamak. Di mo liplipatan ti kanayon nga umisem. Nalaklaka ti umisem, ngam ti agmisuot. Padasam. Inutem panunutin, dagit agkakapinta sa banag, posible mapasamak. Kat ditam nga ipamaysa te atensyon mo. Sana mabalin nga agpatinggalang iti panunot ti amen. Siyempre, kagiddan na te aksyon. San adakas nga ibaga, ken saan anakababaen nga ibaga iti asawa, no kasanuna ka nga ayatan. Ken dakkel met ti maitulong na, no damagam iti asawam, no kasano nga iso ket ayatan. At adda nga ayatan na katasawam, no ayatam iti wagas akayat na. Sibugan yaw iti ayat, titunggal maysa, tapno at adapay rumangpaya, te panagden na. Tinaornos ken natibkara panagtunos ti agasawa, ket saan mapasamak basta-basta. Daytoy ket kaslamula at tartaripatwen ken sibsibugan. Ayat ti pangsibog saan adakes nga atap. Oh yeah! Kastamanan papagayam. Aging gati sumarunumanan ngayon tayo panaglalanglang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagmina kada kayo. Amen.
Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!